vi ste postali prvi čovjek tog nogometnog dijela, zapravo osoba od najvećeg povjerenja gospodina Giannija Infantina. Kako ocjenjujete do sad određeni posao? Mislim da smo napravili dosta. FIFA je potpuno drugačija organizacija nego što je bila za vladavine onih koji su je uvaljali u blatu i korupciju, koji su omogućili da ona postane sinonim za kriminal, za nepoštenje, za loše stvari, za nenogometne stvari. Infantinova ideja da se nogomet vrati u FIFA, da se FIFA vrati nogometu se već događa, iako je nekad teško vidjeti, treba vremena da se vrati potpuna reputacija, vrijeme ne možeš kupiti, to znamo. Ali sve reforme koje su neophodne da ova organizacija bude transparentnija, bolja, kvalitetnija su već implementirane. Svi novi ljudi su tu, ljudi koji sada vode FIFA-u na čelnim pozicijama su svi uglavnom novi, možda samo jedan ostao od stare garde. Puno pažnje, jasno, dajemo na to da svi financijski izvještaji, da transparentna zarada i transparentno trošenje FIFA budu stvarno pred očima svih. To ljudi koji prate događaje u FIFA, koji su blizu FIFA znaju i za sada imamo jako dobre reakcije. Čisto da vam kažem šta znači to razmišljati o nogometu je da je bivša FIFA u nogometni razvoj koji je osnova opće bitka FIFA-inog ulagala 320 milijuna eura, odnosno dolara u jednom ciklusu. Nova će FIFA uložiti 1.400 milijuna do 1.700 milijuna dolara u jednom ciklusu. Sad, pitanje je gdje onaj sav novac između odlazio prije. Puno je tema, ali dvije nekako odskaču. Na svjetskom prvenstvu 2026. godine nastupit će 48 reprezentacija. Ima dosta skepse glede te odluke. Ma normalno da ljudi koji vole nogomet, koji prate nogomet, komentiraju, lamentiraju, kritiziraju. Nogomet je njihov. Nogomet nije samo FIFA-in i to nikad ne smijemo zaboraviti. Ako to zaboravimo, onda ćemo postati otuđeni političari koji su se umislili radi svojih pozicija, radi nečega što ne smije nikad biti prvo. Nogomet mora biti prvi i nogometni ljudi moraju biti respektirani. Neka govore ono što je bitno da trebaju znati svi ljudi, da smo strašno dobro razmišljali o ovom mondijalu i mislimo da smo napravili briljantnu stvar za nogomet. 48 momčadi, ovaj format sigurno neće smanjiti kvalitetu. Odigrat će se s istim brojem utakmica, odigrat će se u istom vremenu, što je jako bitno da ne premaramo igrače jer imaju već previše utakmica. Biće dinamičniji, bit će zanimljiviji. To je ono što smo sigurni. Vidjet ćemo da li smo imali pravo. Puno smo razmišljali i mislim da smo donijeli jako dobru odluku. Postoji li opasnost da u posljednjem kolu po skupinama bude mogućnost kalkuliranja? Uvijek postoji opasnost od nepoštenja. Pa to postoji kad su grupe od 4, tako da ne trebamo, mislim, unaprijed osuđivati ljude. Jako će teško biti nepošten pred takvim auditorijem. Nije baš neka fora biti nepošten i u stvari ispast glup za čitav život, jer to će ljudi shvatiti. Bilo je možda par čudnih primjera u povijesti nogometnih prvenstava ili europskih, ali generalno na ovakvim smotrama, na ovoj razini, mislim da ne bi trebali imati straha od toga. Što ako u sve 3 utakmice u skupini rezultat bude 0:0? A u slučaju totalnog pariteta, što će se jako rijetko dogoditi, nije se nikad u principu dogodio u povijesti svjetskih prvenstava, odlučivati će ranking. Mi smo otvorili mogućnost participacije na svjetskom prvenstvu manjim momčadima, oni su imali svoju šansu u tom slučaju. U prve 2 utakmice, ako je nisu iskoristili, onda će ići naprijed po rankingu bolje momčadi. Kritičari tvrde da kvalifikacije postaju relativno izvjesne i da je novac glavni motiv. Gledajte, mi smo imali šansu vidjeti šta znači proširenje eura i na tom iskustvu smo učili puno toga. Kvalifikacije neće biti neinteresantnije. Jasno da će se neke momčadi lakše kvalificirati i što se tiče same rezultatske komponente, one će možda biti malo izvjesnije. Ali to neće uzeti na draži i na gledateljstvo. Na kraju krajeva puno će se više njim nadati prolazu, a onima kojima bude dobro išlo stvarat će odličnu atmosferu u svojim zemljama i ljudi će uživati u nogometu i bit će puni stadioni. Tako da kvalifikacije će biti sigurno dobre. Što se tiče same ideje o biznisu, FIFA je no-profit organizacija, ali isto tako biznis organizacija, ona se bavi biznisom. I to ne treba kriviti. Mislim, World Cup je ogroman biznis.
Tako da ako mi s ovim formatom, novim 48, uspijemo održati zanimljivost, ako uspijemo održati kvalitetu i atraktivnost natjecanja, a zaradimo više, valjda bi nas ljudi trebali hvaliti, a ne bi nas trebali kuditi. Ja računam da je to dosta normalno. Eto. Je li uvođenje videotehnologije konačno označeno kao neophodno? Pa sad su još uvijek u toku probe. Implementacija work in progress je, tako da ništa još uvijek nije perfekcionirano. Postoje nekakvi tehnički problemi, ali prvi pokazatelji su sjajni. Mi jednostavno želimo igru napraviti, učiniti poštenijom, rezultat poštenijim i moramo dati ideju da ova organizacija sve radi da to tako bude. Znači, opće za cijeli pokret je to jako bitno. Radi kredibiliteta. Sam VAR, kako se zove taj sustav, bit će korišten samo u slučaju velikih grešaka sudaca. Znači, samo u tom slučaju velikih previda to će omogućiti i da zaštitimo suce, da zaštitimo rezultate, kako sam rekao prije, ali iznad svega da zaštitimo skoro ljudske i nogometne sudbine. Vi znate sami koliko smo puta pribili na križ ljude koji jednostavno u toj brzini u današnjem nogometu nisu u mogućnosti vidjeti dobru situaciju i procijeniti da li je bio faul ili nije, crveni karton ili nije. I u tim momentima, kad se prekida već igra i kada trošimo minute na prekid igre, zašto ne pogleda 30-40 sekundi i iščisti se od toga? Koje su to situacije? Pa ako je penal, mi skoro 2 minute potrošimo na penal dok se on izvede. Te se igrači bune, te onda sudac ide na drugu stranu, te oviteće za njim, pa trener govori kako će pucat, pa golman briše rukavice, pa sva ta parodija, sav taj cirkus traje dosta. Pa onda u tom međuvremenu zašto ne provjeri da li je bio ili nije. Suci već imaju na raspolaganju tehnologiju, sad smo ju koristili na omladinskom prvenstvu svijeta ispod 20 godina i rezultati su sjajni. U prosjeku imamo 1,5 slučaj po utakmici, što znači nije puno, ljudi se ne trebaju plašiti da će to postati kao u Americi, da ćemo amerikanizirati nogomet sa tehnologijom, to ne dolazi u obzir. Ali kod ključnih situacija stvarno moramo koristiti. Imat ćemo isto tako na konfederacijskom kupu sada u Rusiji, imat ćemo je na svjetskom prvenstvu za klubove u Ujedinjenim Emiratima. Imat ćemo je vjerojatno na svjetskom prvenstvu, ali ta odluka će se donijeti sljedeće godine u 3. mjesecu. Kakva je bila, odnosno kako se nosite s ostavštinom bivšeg predsjednika FIFA Seppa Blattera? Čistimo još uvijek tu ostavštinu. Bože dragi. Čistimo čudne ugovore, još čudnije dilove, štetne i nenogometne odluke. Neka smo nepoštenja riješili, neka će nažalost boljeti godinama. Kako kontrolirate federacije i novac koji im dostavljate? Da bi federacije dobile novac moraju aplicirati po jasno definiranim nogometnim projektima. Nakon toga jasno da pristupaju fondovima, kako je to popularno sada reći, odnosno dobijaju novac da bi ga trošile i investirale u konkretan nogometni razvoj. To su stadioni, infrastruktura, generalno headquartersi, to je ono što je nogomet, tereni, obični tereni, akademije. Za takav vid razvoja nogometnog FIFA ima dovoljno novaca. Oni se moraju potvrditi da naprave pravu dokumentaciju i da im revizija prođe dobro. Pređimo na domaće teme. Opća atmosfera u domaćem nogometu po vama ima li napretka? Nema. Nema napretka zato jer nema jasne strategije šta bi to naš nogomet trebao biti. Jasna reprezentacija je jedna, onaj cirkus koji dođe i prođe i ode i koji se voli, koji se poštuje, koji nam daje toliko radosti, ali reprezentacija nije samo naš nogomet. Naš nogomet je iznad svega liga, naša infrastruktura, jadni derutni stadioni, preživljanje naših klubova, preživljanje nogometnih škola. Nogomet, nažalost, se nije pozicionirao kao dobra i poštena djelatnost unutar našeg društva tako da bi ju politika mogla prigrliti i opravdati nekakvo pravo bavljenje nogometom, iako je jasno i to žalosno, iako nam je jasno da
onda se naši političari na lijepim vanjskim stadionima, na velikim smotrama jako rado slikaju u svetom dresu, što je isto tako smiješno jer smatraju da su ljudi dosta bedasti. Ako podcjenjuju narodnu pamet, stvari je uvijek na krivom tragu. No svejedno, evo, tako da nogomet nije se jednostavno pozicionirao na pravi način. Sam po sebi HNS još nije izradio ni jednu rečenicu nekakve strategije. Normalno da bolja atmosfera nemoguća. Sigurno imate spremnu čestitku Rijeci za osvajanje duple krune u hrvatskom nogometu. Ma jako mi je drago da je Rijeka nakon dugogodišnjeg ozbiljnog rada uspjela pobijediti Hrvatsko nogometno prvenstvo. To je na čast svima u klubu, igračima, treneru, klupskom vodstvu i na čast cijelom gradu Rijeci i svim Riječanima. To je bila općenarodna fešta kakva bi trebala uvijek biti kad se pobjedi Hrvatsko nogometno prvenstvo, što znamo nije zadnjih godina slučaj. Tako da je bilo lijepo vidjeti stvarno najiskrenije čestitke. Iz Maksimira stiže poruka, ovo više nećete doživjeti. Pa naučili smo da je sve moguće u HR nogometu, tako da me ne bi iznenadilo da tako i bude. Hajduk se budi, imaju prvog strijelca lige, produžili su trenera Karilja, nade velikog broja navijača rastu. Ja se osobno teško mirim s ovakvim Hajdukom, s Hajdukom outsiderom, čudno je za hrvatski nogomet. Jako loše. Nadam se da će se vrlo brzo vratiti na stare staze. Ja im to najiskrenije želim. Iako sumnjam. Zašto sumnjam? Zato što ne vidim nekakvu jasnu viziju, nekakav jasan hajdukovski put, bez obzira na svu ljubav, svu pasiju koju ljudi koji rade u njemu evidentno daju se na takav način, ali ne vidim ljude od formata. Ne vidim ljude koji tehnički mogu prepoznat stvari, koji mogu dati nešto više. Hajduku su potrebni bolji ljudi da bi se vratio i postao ponovo pravi Hajduk. Trenerski posao nije nešto što ste zapravo vi ikada željeli, ali na europskoj sceni naši treneri polako se uzdižu, prvenstveno Slaven Bilić, Niko Kovač, Igor Tudor. Kako to komentirate? Pa nije da nisam želio. Svaki bivši nogometaš želio bi prenijeti svoja znanja, što je i prirodno, na neke mlade. Ja sam završio trenersku školu, izmrcvario sam se s tom UEFA-inom akademijom, savezu, išao sve lege artis, na kraju sam 3,5 godine sam se ubio i imam tu diplomu, ali u Hrvatskoj baš nisam imao šanse raditi na ozbiljnoj razini, a živio sam u Hrvatskoj nakon moje nogometne karijere kad sam se vratio doma. Tako da što se tiče naših trenera, jako sam sretan zbog ove trojice, s njima sam dijelio najljepše nogometno vrijeme, ono na zelenom terenu, magičnom zelenom kvadratu. Posebno sa Slavenom kojeg znam od 13. godine i s kojim sam iznimno vezan i kojeg obožavam i koji je po meni najveći stručnjak u Hrvata i koji je donio veliki preokret u nogometnom modernom loptanju u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, koji je povukao liniju 4 nazad, koji je stvarno implementirao nove tehničko napredne sustave, koji razumije igru kao rijetko tko. Što se tiče pak Tudora i Nike Kovača, to su igrači koji su se patili na terenu, koji će znati patiti i stvarati sebi put kao i treneri. To su prave četvorke koje su već za vrijeme karijere znale šta to znati mjeriti svaki centimetar na terenu i razumijevati igru i razmišljati o igri. Tako da vjerujem da je pred njima sjajan put, a oni to već dokazuju na kraju kraja. Niko je bio u finalu Kupa Njemačke, a Borussia je bila malo bolja, čestitam mu i želim sve dobro obojici, jasno. Zadnji put smo razgovarali dok ste se zapravo bavili novinarstvom u jednom našem sportskom dnevnom listu. Baš kada ste napustili Hrvatsku i taj posao, počeli su napisi o financijskim poteškoćama, dugovima i parnicama. Pa gledajte, ja sam par puta rekao, možda ću biti dosadan, ali svašta sam čuo o sebi. Homoseksualci su mi govorili da sam peder, to me je najluđa. Kriminalci su mi vikali da sam lopov. Hulje su mi govorili da sam loš čovjek. Znate, kod nas je jako popularno oblajavati bez argumenata i razgovarati bez fakata, ali sada je na sceni jedna polupismena rulja koja urla, koja je dozvoljeno da urla po različitim medijima i koju polupismeni novinari podržavaju. To je nažalost tako. Što se tiče samih dugova, tužio sam novinu jer su to neistine. Nažalost, to je novina koja ima odlične pisce
ali loše gazdu. Za njega sam na moju glupost ili loše razumijevanje nekih relacija radio. Pa mi je u jednom trenutku čak i rekao da treba surađivati s institucijama. Ja sam odgovorio da bi trebalo surađivati s istinom radi dobra tih istih institucija, posljedično i društva. Tako da veliki ovršitelj to baš i nije razumio. Ili razumije jako dobro, ali ga baš briga za te vrijednosti. Tako da, ali svejedno, to je život, ima svak pravo na svoje. Želim sreću gospodinu Hanžekoviću. Što se tiče samog postupka s navodnim bivšim prijateljem, moram reći da je to jedna klasična kriva procjena jednog mladog fudbalera koji misli da je pametniji nego što je bio. I tako da nisam ni provjeravao, ali mogao sam razumjeti možda da je trebalo provjeravati čudnu prošlost tog čovjeka, ali kako god. Ne želim opterećivati ljude sa mojom civilnom, nekriminalnom parnicom, koja je sad na 3. stupnju. Vidjet ćemo šta će utvrditi revizija, ja ću prihvatiti šta god bude, hvala Bogu, i ako šta bude trebalo platiti, platit ćemo, dužni ostati, nikod nećemo, ali mislim da treba još sačekati reviziju. Tako je valjda svima nama u životu. Ja nisam iznimka. Griješimo, pogotovo kad tražimo ljubav gdje je ne treba tražiti, pogotovo kad gradimo, kad nekad ne bi trebalo s krivima graditi. Nastradamo, nije mi to trebalo, ali kako god završit ću tu odiseju svoje gluposti na uredan način. Tako da se ne brinu svi ovi naši dušebrižnici koji su u jednoj civilnoj parnici vide čak i problem moga rada u FIFA, da to moraš biti stvarno nepismen da takve pitanja postavljaš. Čestitam što tako dobro miješaju kruške i jabuke. Za kraj, da ne završimo sa gorkim temama, idemo na onu nama najdražu, to je hrvatska reprezentacija, imamo strašnu nacionalnu selekciju, imamo nositelje u prvaku Europe, imamo Mandžukića u Juventusu, imamo igrača u Barceloni, u Interu. Kakva vam je naša selekcija? Ma ja obožavam ovu selekciju, mislim da su na ponos svima nama, kako igraju, kako se ponašaju, koje odgovornosti imaju prema i dresu i cijeloj hrvatskoj javnosti i narodu. Na kraju, znate, svi mi igramo u konačnici igra se i za novac, ali najljepše poštovanje. Oni osjećaju da trebaju da bi primili to poštovanje, to je velika stvar, imaju iznimni moral pri pristupu uopće nacionalnom dresu, što je divno. Mislim da je naša generacija stvorila tu ideju kulta, a oni ga dalje pronose na najbolji mogući način. Kako ocjenjujete kormilarenje gospodina Čačića? I on vas se dotaknuo u jednom intervjuu. Ja ne znam više kome se nije dotaknuo iz gazdine svite. Ali Antu znam ja godinama i mogu reći da na Euru smo igrali sjajno. Ponašali se sjajno kao i uvijek. I uživao sam u kreativnosti, u talentu, u lakoći nogometa koju su naši ponudili u Francuskoj. Nisam uživao toliko u neprepoznavanju portugalske utakmice, u taktičkom neprepoznavanju Antinom, ali iza njega je to bilo prvo veliko iskustvo i shvatljivo je. S druge strane, kako se dečki ponašaju u ovim kvalifikacijama, kako su igrali Euro, kako nastavljaju biti i igrati, isto tako pripadaju velike zasluge i Čačiću, kojem želim stvarno sve najbolje da ovako nastave. Kvalifikacije za svjetsko prvenstvo idu svojim dobrim tokom. Evo, pred nama je ogled sa Islandom. Da nam ga najavite kratko. Pa jedina prava velika opasnost u ovakvim utakmicama, bez obzira na simpatiju i taktičku definiranost Islanda, je neozbiljnost. Ova reprezentacija to nikad nije pokazala, nadam se da neće ni danas. Tako da jasno očekujem, vjerujem pobjedu.